Tinapalabas, nagapamanen da Victor kan Chona, may papan iti panagpagayam da Jurin kan Elisa, akayat arakrakan ni Chona. Gapu iti dayta, naginom ni Victor. Idi sumangpet, intuloy ni Chona nga inapati asawa na. Agingga anay durun na kat nay parusisi. Imbes at tulungan na tumakder, pinanawan na ket di. Idag subli ni Chona iti balayda, saan nan anadatngan ni Victor. Itagagayam, denggan nyo tituloy tinobela anapaulwan. SIIT Iti Barukong. Sapsapulan na ni Tito Victor. Tapi manaw kano iti palayda. Anya? Tapay kano api manaw? Nagapada kano kin ni Tita Chona. Katday jay, napaluksaw na siguro ni Tito Victor. Iso api manaw. Sa dino nga ruden tinapanan na. Madandanagan ta nga rod nanang. Tamangan kano no adandakas anapasamak na itinagturungan na. Aglalo kat nabartag kano api manaw. Mangrugin amadadal ti biag da Victor ken Chona. Gapo iti panagsubli ni Criselda. Nainayon pa ni Elisa. Tayso ti poon, tinagapaan manandag iti agasawa. Maragsakan ako nay. Numadamag, kung makita ti kinagulo ti biyagda. Maragsakan ako nay. Tinasayat. Inakman kit di pumasyar iti balayda, Criselda. Rugya katakwatan ti pakasaritaan ti ayat na. Nang runa, iti adday Manila. Kaya't ko apanagnakan no pudno ti atap ko. Mami, sumip nga ta. Yung saan tayo pala nabiro ka ni Daddy? Anya nga tanong, i-report tayo ka ng iti polis. Saan, iho? Nakababain. Awan pa'y mag-24 oras ang mapukpukaw. Yung kasano na dadakas na napasamakin ko na. Nang runak at kunayo apimanawa si Babartag. At dalagi diya si Dagday diya, iho. Tasan namot nga rod nga inaramat tilugan na. Yung apay nga rod asaan tayo makita. Urayan ta, iho. Barang sumangpet aging kap madamtama. Dominic, itapan lang ang anay sarong ka dito'y balay. Kat nasayat mo at makapagtungtong ta. Wan, taureg sarita ta iti cellphone. Sabay lilang no kastoy makapagsamot akin makapagsarita. Awan gayam, ni Mang Damian. Napanijay shop, tamailiw ka nun ang makakita kada Aldwin kan Ricky. Nabayag mo ti hospital. Mailiw siguro kadagiti kakadwana. Wan, ngam inyunay-unay ko kankwana. Asan pa'y lang nagtrabaho? Una, tama nga lumabignat. Awan kaya mo, Criselda. Agpay sukad din ngayon lawas na. Mangrugin ti anak mo ngagtrabaho? Wan, Dominic. Kat excited o na yan ti anak ko amang ruging agtrabaho. Nakagasgasat ka tadan anak mo. Wan, Dominic. Tauray namin duak ang nagmalas kan ayat. Naragsakak lata. Tanaad da anak iti anak akas ka ni Elisa. Awan kayam tagano, ako nam tiyaman.
Ay, taga Cebu. Anya tinagan na. Dominic, apay asal salud-sudam? Dagas ka din o salud-sudat. Kan kunamot iti anatayan. When? Natayan? Anya nga tatibag kak anagan na. Oo. Apay anay mayang kamatan, Crisilda. Bueno, di mo ka din malagip tinagan tinayat mo di Manila. Sobra ka man. Saan ko nalipatan, Dominic? Taiso ti ama ni Elisa. Mangibagaklat at tinagan. Anya nga ro tinagan na? Elisio Salvador. Anya? Elisio? Juan, Elisio. Iso nga Elisa matiimpanagan ko iti anak mi. Mayat at akas pasurot mo tinagan na itinagan ti anak yo. Elisa, mayat anagan. Ang Crisilda, sa dino ti address yo idi Manila? Pati ka di dayta kat rumbang pa'y asalud-sudam, Dominic. Apay? Ada ka di dagas na? Awan matkit di. Mangipagkaaklatan iti palsong address. Apay, di mo matlangan sungbatan ti saludsod ko kan napaulimag ka. Damdamagik no anya ti address yo idi Manila. Number 1141, Blooming Street, Sampaloc, Metro Manila. Anya? Iho, rabiin, ngamawan mo't laangan ni Dadim. Walang tumot ngamin kada kayo. Nga i-report tayon karagiti polis. Ti amok nga bin, saan na amauray ti rabii, itinapanan na. Ngamawan mo't tan. Agpatulong tayon karagiti polis, mami. Iho, oray yun tayo report. Sigurado, para bigat mo't lata, ti panagsapul ta. O di, inton bigat nga rod nga i-report tayo. Wan, ngambarang no sapaan ng tumat ti sumangpat. Sa dino at ang tinagturuturungan na. Sumangpat lang apaak manan. Nya? Mami, apay ngamin nga agkaraapa kayo ka ni Daddy. Gapo, tanagbaliwan ti ugali na. Panagkita kat... Saan ani Daddy tinagbaliw ti ugali na? Oh, asino nga rod? Da kayo? At, anya? Manipod iti ubingak. Saan kayo mata naungat ka ni Daddy? Apay nga ito kat apahan nyo matan. Anya tiga po na. Iho, rabiin nga maawan matlaangan ni Dadim. Kung nagtumot ngamin kada kayo, nga i-report tayo langan ka ng iti polis. Ti amok ngamin kat saan na mauray ti rabii, tinapanan na. Gapawan matan. I-report tayo ka ng iti polis, mami. Oray i-report ta. Sigurado, inton bigat matlaang ti panagsapol da. O di, inton bigat nga rodan, ti pa nag-report tayo. Ay, huwan iho. Gambarag ano sumangpot tumatlaang nga masapa. Napalan nga mena ni Daddy ay ha. Sumangpot lang. Talaga makaraman kanyak iti sao. Anya? Mami, apay nga agkaraapa kayo matan ka ni Daddy. Gaputa sa balin, ti ugali na, iho. Panagkunak, saan nga iso ti si mabali ti wali na? Sino nga ron? Da kayo? Aniya? Manipod di ubingak. Saan kayo matanaungat ka ni Daddy? Apay nga itagat kanayon nga apaan nyo. Anya tiga po na, mami. Mayat,
dagit impormasyon na naalak ni Criselda. Maya tapang rugyak niya himbagana. Anakan ti boyfriend na. Ngayon ti kunana nga ama ni Elisa. Ken maya kinayat na pa yung imbaga ti address ta. Katat mo saan na amadlaw. Nga sa bali agagim ko. Pangalaak iti tao amang doktal iti kinapodno akabibiyag iti ni Elisa iti Manila. Rabiin madapay lang umawag kaniyak. Oh, ni magayam Jonah. Hello, Jonah. Dominic, aging kaita sa pesimbang ni Victor. Aniya. Amangan wad daw matanda ka sa napasama kang kuwana. Oo, sapay kumata sana kasta. Masapala pagdalaga. Ang pagrurubik ni Jonah. Dominic, saan ka makaturog ka pwede pa nagdandanag ko iti asawak? Anya ti maising-asing mong aramidat? Nai-report yung ka din iti pulisya ti kawan na. Saan pa'y? No saan niya mapasangpot aging kainton pikat. I-report minton. Sige. Dahil ta ti kaimbagan nga aramitin nyo. Rabliin. Sa anak pa'y ama katurog. Gapo ka dagiti sinalsaludsod kanyak ni Dominic. Napilitan akmanan anagulbod. Gapo ka dagiti saludsod na kanyak. Nanang? Rabin, pwede kayo pala mapan maturog. Apay nga da kayo pailang dito beranda. Sa anak pa'y nga minamakaturog anak. Iso nga'y mayak dito'y. Aywan gayam, ni Lolong. Nakaturog ka din. Wan nanang, napanak kita ijisilid na kat nakaturogan. Nasayat no kasta anak. Nanang, Hmm? inton lawas nan amang rugi ak iti trabaho. Wan anak. Kat, aramidam to ko maamin akabailam ang mga kam iti trabaho. Tapno saan nakaapilawan ti boss mo? Wan nanang, namnamain nyo dahit na. Inturog latang ni mami dito salas. Gaputi panangururay na kanitati. Mapanak man kat dito beranda. Awagak ni Elisa. Bareng mapadak asaan pa yan nakaturog. Dito yak. Ita, kontakak ni Elisa. Agringan si cellphone na. Hello, Jorin? Agyaman ak kasi nung batang tiyawag ko, Elisa. Pasensya ka, no naisturbog titurog mo. Saan ang pena nakaturog? Takalkalpas lang di pa nagplantsak ka dagiti kawas ko. Nasayat nga rin no kasta. Imawag ak, kasanak pa nga na makaturog. Gapiti pa nagdandanag ko iti kawan ni Daddy. Saan yung katipay nga mo dayan na? Saan pa nga ron? Di pa kadanagan mi. Ang mga naadanda ka sa napasamakin ko, ana. At karkararan tayo di Diyos. Tasapay ko ma, tatarabayan na ni Dadim. Juan Elisa, talaga saan nga agsarday ti panagkarkararag ko. Bareng makaawid mo't lang ni Daddy as ikakaradkan. Victor,
Sa dinon ti ayan mo. Agpakita ka kumad kanyak. Sige, Victor. Kamatan na. Mayakon! Mahal! Da Victor Canchona. Iso da dagiti ang kinkinamot iti ikit ti baybay. Mayakon! Partakam sumaray! Mayakon! Ayop kayo. Ayop kayo! Karasan! Maglilipot! Maglilipot kayo! Maglilipot! Agring kayo! Mami! Mami? Agring kayo. Jorin! Magtagtagainap kayo. Kasla. Saan mo't kaya magpaypayso? Oh. Anya ka di tinatagtagainap yo. Awan na jay, iho. Nagikis kayo pa eh. Kalpasan na, nagsangit kayo. Natagtagainap ko nga. Ada kampay idinangala ka ni dati kat pintanaw da. Anya? Amangan nga rod no saan na makasubli ni daddy, mami. Ngam sana mabalin, iho. No saan pa sumangpot aging kain tuntikat. Manangdantan iti tao amang birok kan kuana. Mayat tiag kapi ya. Tanalamis ti timpo. At daw mau awag eh. Hindi ba't kaya mo, Jonah? Hello, Jonah? Hello, Dominic. Pangaasim. Tulungan na kami kumaamang birok ni Victor. Ano yan? Kaya't mga asawan talaga asan pa yasimbang put kita balayo. Saan pa nga rod? Iso mapan mi iblatar kini Jure, di dya kwerpo ti polisya. Ang mga no'y naramit ni Victor ti singasing ko. Hello, Dominic. Dagdagan lang ka ni. Wen, bayam ta umayak dita balayo. Agkukuyog tayo amapan mang birok ken ni Victor. Nanang! Oh, apay Elisa. Kasta unay ti paspas mo ngay masidag kanyak. Ni Tito Victor. Saan da ka no pa nabirukan? Anya? Napalabas lang tinagpatnag. Saan ka di pa'y anagawid iti balay da? Saan ka no, nanang? Iso anapanan in pablater ni Jorin kadagiti pulis. Nakaamuam anapan nagpablater ni Jorin. Imawag kanyak ni Jorin, nanang. Dayta ti kunana. Napanan nga tan ni Victor. Diyos ko. Ang mga no adandakas na napasamag kan ko, ana. Diyos ko. Saan kumamat? Payagas lang apektado kayo unay itinaibagat. Ay, kuha anak. Saan ang mabalin amamuan na? Anagayan ayat kami di ka ni Victor. Anya ko mati maaramidan tayo. Nukas pangarigan adandakas napasamag kan ko, ana. Elisa. Mabalin ka di. Isardag mo nga ibagbagat ikasta. Ikararag tayo. Asapay la kumata makaawid matla ang ni Victor asikakaradkad. Mami. Ibagay man tiyagpay so anapasama kiti kalman. Apay anapaluksaw yun ni daddy. May isut pimanawan na. Iho. Nakapungtutak lang kini dadim kaputan na laos ti bartet na simbangpot. Kasla sa anak ka mamati. Nga unget lang tinalakam ni daddy kada kayo. Anya ti kayat masawan? Agul-ul budak? Da kayo lang ti makaamo no agul-ulbud kayo ano saan, mami. Tawan mat ni daddy amang ibaga. No anya talaga tinapasamak. Ken awanak mat hindi nagsubang kayo. Nakapungtutak lang kini dadim.
Kunayo lang na ito. Tawa ni Daddy ang makangag. Anya, saan ka mabati iti bagbagak? Saan, Mami? Oh, Gaputan uungat lang tinalakam ni Daddy kada kayo. Nalagaan lang a rason tapno pumanaw. iho, saan ta napagsaritaan da itabanag? Sabagay, sapsapulan na nagiti pulis ni Daddy, Mami. Saan lang nga da ita? Adda dagiti tinangdanak at umulong amang birok kini dadim. Kat sapay ko bata makita da. Kat agawid mo tan. Kasanon, no saan na kayat ni Daddy ti agawid? Nga ore, mabirukan da. Anya, sana mabalin iho. No di na kaya ti agawid. Di pa'y kat talaga arantanan ti makisina kanyak. Ba nagadyak ba't kaya ta mapasamak, Mami? Ad-adamot adyak kaya ta mapasamak ti tagtagainip ko'y di rapi. Tanukas jay ti mapasamak. Makapatayak iti tao. Kastaunay na danag ni Chona. Hindi pwede sandapan nakasapol kini Victor. Kasta. Masapol ngagdanag ka, Chona. Napanan nga tangagpaiso ni Victor. Awagak ti silpon na ngamsan mo't ngagring. Napay nga ta? Wala. Ada nga tanda ka sa napasamak kang kwan. Nagsayatan no kasta tinapasamag. Ni Bruno. Iso tayo mawawag. Nagsayatan. Hello, Bruno. Madam, saan may anabirukan ni sir? Salbag. Sa dino nga tangarot tinagturturungan ni Victor. Ang mga ano talaga nga imadayon, Mami. Kat saan na tayo nasangpatan? Sana mabalin, Jorin. Apay nga ro adi matlaangan sumangpat. Adaw mo awag. Mabitlaan. Ang mga ano ni Daddy, Mami. Oh, sabali, iho. Sino ro dito umawawag? Ti Hepe. Mabitlaan. Hello? Oh. Anya. Saan? Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. SIIT ITI BARUKONG.